A je kdo doma? A ni zlamljamo, komu piše? Ne moramo potrkati, tako je bilo navodilo. Dober dan. Halo, dober dan. Hej. Halo? A se slišimo? Ja, se slišimo, jaz vas slišim. Ja? A me slišiš Ja? sam po telefonu ali me slišiš tudi drugače? A ga slišimo drugače? Nekam vidim te, ti pizdu. Kaj se čaka, kaj se čaka? Tisti, pička ti mila. Radio 1 predstavlja. Kje je